وعلى آله البرة الكرام وأصحابه مصابيح الظلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأوقات والأيام. قال تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Samahatal ulama wal kurama al aiza ajunan semulja DRS Kiai Haji Jalaluddin Syabtina Muljaki Dr. Kiai Syukron Affani MSI Syabtina Muljaki Kiai Masyhuri sarang Syabtina Muljaki Kiai Haji Mahsyus Syakir Al-Hafidh, petugas pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Pademawu, Kiai Muhammad Suud LC, terjukenan Kepala Desa Tampung sareng Kepala Desa Jarin Syabtina Muljaki, para sepo benga sepo, para rabu undangan sepotor anum sesami mulja tor sami parjuga, langkong-langkong seteja rombongan bala kerabat dari pisan lake, keluarga besar dari Bapak Junaidi sareng Ibu Sufiyah Syabtina Muljaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Tada ator pamator selebih agung kaangkui ajar baagi kabadaan elakuh are makin kadinto kajabanamung sapenguncuk poci sokor tersembah da ajunan Gusti Se Maha Kuasa, Gusti Se Maha Ngaraksa Allah Azza wa Jalla. Sekadima abdina sareng ajunan sedaja ekarsani kaparengan pan saponapan nikmat, langkong-langkong nikmat sehat tersempat saingkeuna abdina sareng ajunan sedaja bisa sekek alengki tor apangki ebak toh kulaku are makin kadinto minangkah nyampetani oncengan sahibul hajah, sahibud dakwah, sahibus surur was sa'adah Bapak Abdul Wahid sareng Ibu Rizkiatul Lubabah sekeluarga. Semaksud sareng tujuan epon engki kadinto tero ngemisi doa barokah kaangkui akad nikah dari potrah sarang potra epon engki kadinto situng orang bini paraban ratin koning nyur geding pajalana amal tas pancelin paningala akati bulan purnama si asma epon Yulia Agustiningsi minangka potre dari Bapak Abdul Wahid sarang Ibu Rizkiatul Lubabah. Kalaban situng orang laki ganteng soga torbaba manabi ajalan dadana ipaka ada akati beseh aura kaba si asma epon engki kadinto Muhammad Nafiuddin minangka potrah dari Bapak Junaidi sarang Ibu Sufiyah. Malar mantar tor malar muka kalaban doa barokah rajunan sedaja akad nikah sebekal elampa akina teti akdan mubarakan fid darainain cutubari sataresna sapangisto saing ke eparing kaudien langkeng seneng cumeneng patang rojung patang tolong akad dia rampak naung beringin korong terjukenan malar manter tol maran muka mantan si kedua kadinto itu tiakina cudu baris cudu paste dari tunya kantos kapental pate asar bengan akatia roma kembang malate amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salam esto tor salam songkem kaator dak situ manusia sepaling agung manusia sepaling keramat senurap tor nangkung syafaat engki gadinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Siapakta abtina sarang ajunan seteja minal zulumati ilan nur. Para rabu sepada pungator cumamper ngireng kabiti pabangkian isa semakin kadinto kalaban iftitah bisuratil Fatihah. I dalam hal kadinto abtinyo nyoon barokah epon deka salana semulje DRS Kiai Haji Jalaluddin. Deka salerana semulje DRS Kiai Haji Jalaluddin kalaban songkem pangabekte abdina ngatore.